Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Sorkar pen kemesen atau warnang ki piponalong adinaklong atau warsi selam nang jipusi Karbi Student Association pen lam thepek langpon. Adir dingklui pen West Karbi Anglong hamren arong sopia hawaralong akrong tin atau wartame kemesen kawe ajonarlo kesoki un ia tumpen cenglok behabe par kachokle matum anparta ajuanarlo kido kedamatum tame kisung thedung cicak nanglo. Lason si hawararat akar inai pulotangte jasmet towarta ison thedung akar ipusi nang mando. Bangso pinona por sorkar pen kilang ke paching barpon along lapu West Karbi Anglong hamren arong supia phanja semet asam mala to war pen chenglok akrong tin to war tami ke mesen kachileng longji aphan kasilamasai ding pon bomlo. Lasona por hod akrong tin to war kasilama long tami ki claim ponang ji a guideline a teng pensi claim ponang ji pusi Karbi Student Association atom pen pachini pon. Penangan ningkana bangke lason thedung kacelar pu bang itum thepolong le sita menon itum CM sir Dr. Tuliram Ronghang kachari pon alangli CM ki khibo mahut lapen itum kaching hon MLA sir Rup Singteron lapen gel itum kaching hon local MEC sir Het Sing Rongpar lapen ye mol sing timung alangli itum guideline ben ala itum kabor even pini hamre na bang jastemet pet towar bangke si thedung kacelar son sil itum theklong lo non rong check atowar sta meningkan kwan pen ne elitum thang repairing an tawe tala sami non black tuping atowar bunai bomlo tak botha lang so pen lang hem phila pen dongka pen dak hamren ke bang atowar son thasi non ekdom mesen na scheme nang lelo lake Karbi arat mate hamren along kachuboche mate West Karbi Anglong kachuboche Karbi arat mate dak kapre ka jati tumar rat phansita me lake mesen over size itum ke long lo sitame si lada kachuning ridun kang tumbang ala pulo ningkan thongkep sose lada hamren arat mate West Karbi Anglong rat towar kang chirpen non nang nawaso towar nang kipi itum ning karong ko alo ne along bangke jong si quality bang abedat pulo tangte la bangke ilitum che hok nakji ade theklong bom loi tum West Karbi Anglong along ke jasmet pet hab behera pen Nagaon district pen ba khojai pen towar nang bonai ekdom mesen sita Karbi Anglong nang dutlote ekdom chiprujude diti a quality bang chelar phak diti lasi non jasmet pet non jasmet pet non asamala pen cheklo kapre scheme non mesen atowar nang bonai bangke ladaka rata tuma phan mesen pen sikipilo pot la bangke adak arona long ketok ateng pen quality atau warsi itum hanang pinain pusi labang so media hin pe tuning ridun lo na pen laso long itum ke lang cari dunai bang ke itum hampang song men me kai ke ado na pen nali itum perang ke do an pen sita me kai ke ta me la hai lo itum cherok tok do dun pen si itum la authority competent authority itum handa quality road itum ke long di ka do we ta pressure pidum rapet nang pusi nang tuning ridun Karbi Anglong sini production na hinpen mohor kine pangcheng pon bomlo lakhain kora trok dwar bagri constituency angkang ke damtang phai ko niye jikloni phain kora ke thomari pen Karbi aklamati lokhimon ashram angkang alom Karbi Anglong sini production na hinpen kicheng sia phong puan kitang alon ki dopu lun kanarjan kaselam pangcheng pon bomlo lasil labang so alamarjan ke theklong dap jia phan abang phutti na bang phiti na tum se tami hirjumi nipidun thapusi director Raju Tiso hinpen tuning report lapen labang so alon arjan kasalama long mohor kenep kacharap dun laki mawi sini production a hinpen cherap dun lo lasi prab jin pen Karbi Anglong sini production along homri damlote langlong dap bupasi pachini alamthi director Raju Tiso producer Boloram Phangchok lapen Purno Singkro Samsoning ti basa piterang pia tumpen lamthi pangdak pon. News Text Report Karbi Anglong News. Ningarong lopini ke chengsi lo nilitum dak Karbi Anglong sini production pula bang so channel ing pupon pen pini ke chengsi lamarjan kaselam kasil ningarong lopini mesen me pen arna me hirjume lapen guru lokhoning tense ka hirjume pen pini labang so lamarjan mesen me pen ke pachun pon lo pot Lasol lun kanar jana tum ke klem pon mate ke pangcheng pon tum niko an pen se tum ka sisik lo la pen lun kanar jana tum komantu polan se tum kariles mate rathong jalon ke ban ji phansi sisik pon than pon ki ba nili tum labang so alun kan karilis ponji mate kaselam kabonda patang pen puthor rat hong jalong ki ban thuje bang ke nili tum ke bang ji lukhimon aron ningkani sek pen sorlo chingri amai do halabang so hutsi nili tum labang so alun kan bangke piklang pon po mate release pon po te ke bang ji lang lo na tum sana tha sai ke klem pon ji phan ka sisik pon do mana tum Karbi Anglong sini production hin pe ahok lo nam nakar julam the puthak labang ke nili tum ke bang ji lamang ka sisik pon do lunkan lapen lamarjan lapen tumo he hui hirjir hai hui ta minute tum labang so
a channel mate labang so cha tai long sok phe anglong sini production long nil tum ki ban thuji phan ka chi sik pondu akimang do las labang so mohor kenep mate labang so technical ladak mohor kenep teng pen ki jut alang tum ka chi paduk labang ke Karbi Anglong long nong nam che thangklong lo mawe sini production la alang litum pensi pini ladak ke cheng pen ki jut bang ke mohor ne ponlo alang litum pensi technical ahin bang ke chipa hem ponlo kadu ka bi ka chera pensi pini labang so a project mate labang so lunkan ke nilitum mesen pensi pad sayang ding pajut pon pen nona por nilitum kadu ka vitami mesen me pensi chekak pon long lo ing ton pon long lo NU Road 9 miles span nearly umpanai Birsingki Rong Jangphong Am Tereng Road Kacheleng under SOPDG atowar ki klemalong an Amri Chintong Press Club apitung atom pen kahomri dam Nijang Karbi Anglong Amri constituency ke parlo NU Road 9 miles span Rong Jangphong Kacheleng 32.63 km 5.5 metal 2 coat lapen black topping 2 coat atowar KECCM Dr. Tiliram Ronghang lapen local EM Dio Phing Maslai hinpen keram tang titia chikloni phai kripliarni longi somponlo lason thotsi asai sitame pangcheng ponlo laso along pini pherang ke bitung atung pen sitame kahumri dam pedopon lapen labuson amria raraphan mesen atowar kewan pipon thekapot Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma KECCM Dr. Tiliram Ronghang lapen local EM Dio Phing Maslai aphan sitame kachurok pachirpon lason thotsi pini pherang ke tum kahumri along local EM Dio Phing Maslai sitame chitongdon laso along EM Dio Phing Maslai hinpen nangke thandona tengke laso atowar tiklojon kritrok angbong patangpon popasi ningjepon lapen labang so 5.5 with atowar thang compromise abi pinpensi mesen pen simarpon popasi ningjepon amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong News রাস্তা নির্মাণের কাম বর্তমান দ্রুতগতিত চলি আছে মেলি ঠিক আপটো পেচিংৰ পৰা ৰংজানলৈকে আমি আশা কৰিছোঁ যিটো স্পীডত এতিয়া কাম চলাই আছে বাৰিষাৰ আগে আগে সেইখিনি পৰ্যন্ত ৰাস্তাটো মাটি কাটাৰ ছাইড প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কাৰণ যিটো এতিয়া ইয়াত কাম চলি আছে ঠিকেই চলি আছে আৰু মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ সকলো ৰাইজক যাতে সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰে বহুত বছৰৰ পিছত যিহেতু আমি ৰাস্তাটো পাইছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং তেখেতৰ এফৰ্টছত আমি আজি এই ৰাস্তাটো পাইছোঁ বহুত বছৰৰ পৰা আমি লাগি আছিলোঁ যুঁজি আছিলোঁ ৰাইজেও বিচাৰি আছিলে এতিয়া বহুত বছৰৰ মূৰত আমি ৰাস্তাটো পাইছোঁ যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাৰ কামবিলাকতো ফুল স্পীড চলি আছে এনেকুৱা হিচাপত আমি বাৰিষা আগে আগে এই পাহাৰ এলেকাটো মাটি কাটা আৰু যিটো পাথৰবিলাক আছে সেইবিলাক এৰিয়াটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত GSP আৰু মেটালিংবিলাক কৰাৰ পিছততো কামটো লাহে লাহে কৰি থাকিলেও আমি প্ৰব্লেমটো মানে প্ৰায় চল্ভ হৈ যাব টোটাল কিলোমিটাৰ কিমান আছে টোটাল কিলোমিটাৰ এইটো আছে ইয়াত ওপৰৰ এটা পাৰ্টিৰ কৰি থকাটো 32 কিলোমিটাৰ আছে আৰু তলৰ 10 কিলোমিটাৰ টোটেল আছে আমাৰ 42 কিলোমিটাৰ বহলটো কিমান আছে বহল আছে এইটো 5.5 আছে 5.5 আছে আৰু মই কৈছোঁ সকলোকে ঠিকাদাৰ আৰু আমাৰ এই ইয়াত কিছু এই ফৰেষ্টৰ কিছুমান ইছ্যু আছিলে এই ফৰেষ্টৰ ইছ্যুবিলাকো ইতিমধ্যে আমি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং তেখেতে অৰ্ডাৰ দিছে ফৰেষ্টৰ ষ্টাফসকলক যিবিলাক দুই এটা ৰিজাৰ্ভ নহয় গছ আছে সেইবিলাক কাটিখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে সেইখিনি আৰু মই কৈছোঁ চাইজটো কিন্তু কম্প্ৰমাইজ কৰিব নালাগে পাহাৰ এলেকা হয় তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকৰ মেচিনেৰী আছে ইকুইপমেণ্টছ আছে তাৰ কাৰণে সেইটো প্ৰব্লেম নহয় গতিকে চাইজটো আমি কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই সকলো ৰাইজৰ মানে সহায় সহযোগ কপাৰেশ্যন মানে কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ কাৰণ এতিয়া এইকেইদিনটো ৰাস্তাত গাড়ীটো আমি এইটো ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে অফিচিয়েলি এইটো অফ কৰিব লাগে চলাচল কৰাটো দিনত 1টা বজাৰ পৰা 2টা বজালৈ সিহঁতৰ লাষ্ট টাইম হ'ব সেই টাইমতো খোলা ৰাখিছে
কিন্তু ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা দিনৰ 1টা বজালৈকে আৰু 2টা বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7টালৈকে এইটো ৰাস্তাটো মানে গাড়ী চলাচলটো অলপ বন্ধ কৰিব দিছোঁ কাৰণ ইয়াত মাটি কাটিছে এই গাড়ীবিলাকক পাৰ কৰাবৰ কাৰণে সিহঁতক ছাইড কৰি থাকোঁতে সময় বহুত গুচি যায় দিনত 3-4 ঘণ্টা সিহঁতৰ বহুত লছ হৈ যায় সেইটো এটা কথা 2 নম্বৰতে পাথৰবিলাক যিহেতু কাটি আছে বাই চান্স যদি মানে ওপৰৰ পৰা পাথৰ গিৰিলে এক্সিডেণ্ট হৈ যোৱা মানে চান্সো থাকে গতিকে মই আহ্বান কৰিছোঁ সকলো ৰাইজক যাতে মানে জবৰদস্ত কৰি পেলাই কাম চলি থকা সময় মানে গাড়ীবোৰ চলাচল নকৰে আৰু নিজৰ ছেফটিৰ কথাও আছে অকস্মাত কিবা যদি ডেলিভাৰী কেছ থাকে তেনেকৈ কি বুলি ক'ব তেনেকৈ সেইবিলাকৰ কথাটো তেতিয়া আগৰ পৰাই যদি গম পায় তেতিয়াহ'লেতো সিহঁতে জনাব লাগিব তেতিয়া ছাইডটো ক্লিয়াৰ কৰি দিব সিহঁতে নিশ্চয় আৰু এটা অল্টাৰনেটিভ ৰাস্তাও দিয়া আছে এই থানাখন্দি হৈ পেলাই সিফালে ৰাস্তাও আছে আৰু যদি নহয় কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে বৰগাঁও ৰাস্তাটিও যাব পাৰে কাৰণ ইয়াততো উপায়টো নাই সময়টো বান্ধি দিবই লাগিব আৰু সেইটো কিবা এটা ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লেতো নিশ্চয় তাৰ পৰা যদি খবৰ দিয়ে তেওঁলোকে যাতে মই সেইটো ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সেইটো মানে আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ কোনোবা যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডেলিভাৰী কেছ বা চিৰিয়াছ এটা বেমাৰ আছে তেনেকুৱা হ'লেতো নিশ্চয় এইটো গাঁৱৰ পৰা ইয়াত আমাৰ যিসকল কাম কৰি আছে অলপ জনাই দিলে তেওঁলোকে যাতে ৰাস্তাটো আগতীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে সেইখিনি এটা দৰকাৰ ABCI company atung West Karbi Anglong arlo sainang ki claim Karbiara atuma phan amasi kachong thui West Karbi Anglong tumpreng pen hamren an asamala sai ki claim bom ABCI company atung Karbiarat sai kacho claim dun atuma phan sai ki claim kacho toipon lam chaka chipia ting pen chi claim kledat si kachong thui kang thu chi aphan si claim thuro Karbi atum sai kacho claim dun kadokawe bang thong ke bagdu alangli tuma phan ABCI company atum ki adukang hoyason mandatlu Laso ABCI company atum West Karbi Anglong arlo asamala atuwar sainang ki claim ningka nisi kepleng thupo Laso alo Karbiara atum setami pinangan sai kachong dadun do olo Laso along ABCI pen kachichak pon chiklo jon trok pleng lo te bainong pabat pupusi chichaklo Lapen achiklo arona jatsi pipo pulo setami non chiklo jon trok parda api setami bainong pabat bedatlo Lapen bainong ki pi setami achiklo alo arni sinini sai kidam de penta bainong thantuyatlo Lapen apor pentami bainong pipon pedatiti Lapen Karbi tikadar atuma phan setami sai ka choklem dun atuma phan setami hormu apor pen pipon pedatiti lo Building and other construction workers union atum lahai kisung ka chetong alam arjulong si West Karbi Anglong district mai pujogot tiso kongchunbang Bikram Kro Pinky Pator piatum tami cherabdun chi aphan project manager Jagadish Raksukha aphan setami chingki chingwai pidun lo Lapen sai ka choklem dun ve katum ahin pen KACCM Dr. Tuliram rong hanga phan kachuning ripon lake Lason chong thui chobai company atuma phan ke sai paklem long nangni lapen sai ke claim ing habdun check nang ji pusi chuning ridun padik krim lo Borthar pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Agustin Teron penidang ABCI long si kam claim dun hai ni di 4 months baru apa? Kami itu pan parlimen lewat son kali sini bencong dah lah. Mana wang cot, standar long cot son sistem si man del furniture. Pan non itu mabangke, parlimen lewat son sini nang bonai nang po biar bang. Mana itu wang lut teh, dak kam nang pektek sih bang. Cuma sini long sih, cuma wang lut teh terjang lut teh. Mana signature long nang po lapen la so dam da long nang po ya bang non bang itu bang phan bang pine Diwali holiday buya holiday busi same itu ma phan bang sign nang bipe mati la company pan sila holiday ka bonai la mati itu leke absent kali lu mati tamil hai portan itu phan payment long le jan hai lo ya salary ka 6 month pleng ute nang bat po bu tani la dame non nang bat be non 1 year da ke pleng la tapi non anda itu nang bat bela mana pi non ke actually ke jiklo ben 10,000 bola stamina itu phan dak ani sini ni pusu dat tu tame bang e huddo tame hat apps nang bi kok po 10,000 long jale yo ada AC company ban ka pathik 10,000 si pathik le tame non itu mang long le jale tum dharma khang man ta mane
Ciklu yang rai bank son 20 days anan si nang pipi ha. Tapi non bang apiong papiong long le non bang 2 months ke plan tu boyo. Pini 28 dah mati. Jadi non dah long le lah. Memang itu. Teman bang pi boy lo. Oh, teman bang long le jam. Per 30 of the Ada lah hati lagi. local teman ada iba. Lah pulau ni teman yang di local teman yang si yang macam claim dah Warsai panang bipon anti be botlo te lage ingkir pon jek nang po methang adim penang lamat di itu memang si joklem na Warsai abe botlo te kulo tang tan ge chong dalam thek lamat di tumta chong da Warsai lai methang adim company nang ge deu ahule patap ngola long botlo te chobu de le First Inter School Athletics Meet 2024 DMSA Playground Dolamara long sports ke pamanpon. Lakhain kora Trogdor Bagri constituency ke parlo Dolamara DMSA Playground along Pini First Inter School Athletics Meet 2024 ke pamanpon. Bangso Sports Mai Phubiren Tokbi Ward Commissioner Lapen Kongchun Bang Robinson Rong Parpensi Bangso Sports along ke Senpen ke Pichun Jiaphat Arpu en Ponlo. Lapen Pini Bangso Sports Kangpo Mai long Alihia Mana Pengpen Kachetong Dun Lake. Duar Bagri Lakhain kora Trog constituency VDC Chairman Sir Koi Rongphar Lapen. Dolamara Catholic Mission Father Beli Chitongdun Lapen Sports Kangpu Pita Kangtip Laki VDC Chairman Sarko Rongphar Ariding Pensi Ingtip Ponlo Lapen Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Lapen ke Ongdung ke Thikidingatum Chitongdun Lapen Kadukabe Kachapati Pon School Hum Krihini Ansi Chapati Pon Tangti Sports President Secretary Pen Alamthi Arjupon Sana